lakan saklay sort lak asirona Baju soren makasangla Hong kebantu seruangan Bantu siruangan Lagu saklay asang fakmakla Lai asang palaklah Sapi malay Masak di malayo Kesuan mati hang kedipia amin dan limpeh amin dan limpeh Amin tenlimen Aswalama niyong kalimya haleluya Amin Tuan purbuhan kahong malay Kahong malim lumang Lumang lay Amin tenlimen Aswalama niyong kalimya oh haleluya amin haleluya lalpakan sorlay kanekten kan direp lay lalpa sorna kan say songan lalpakan sorlay amin amin dan limpeh amin dan limpeh Amin tenlimen Aswalama niyong kalimya oh haleluya
suarama yang baliknya. Haleluya. Amin. Sorting, ao không cần zoom lại đâu, ra cần tiếng lại, cái thóc tắc hen, lần pa cho sor lạc ruộng á, onan ni lần pa không cần nào ngạc tụt lá. Onan nilai pahon tanah dunia.
Pathian Sarvakala Sakmi Kanekteนะครับแล้วบ้านเนี่ยทูบองมันกันสมเปียกแสงอาเมนใจหอยกันอารมณ์เจียวมาในเสียนเมลกันปุ่นมากันอารมณ์รู้กันจนกันเล็กเตียนลัลปาปะเทียนกันสอนเข้าหนักดีกันซ่ากันแทงโรลาเรฮัตตะกันนกลัลปาปะเทียนมันสมหนักซาระตัวจุดตัวทางซอยเห็นว่าเซตนี้กันมังมีนะครับลมลุกนักเลยเมลไทยเอากันเสียมตัวนั้นดีแค่ Reverend Zaman Sailuk General Secretary Evangelical Christian Church ที่มาอย่างน้องตักกันมาจุดผสมกันเสร็จเอากันล้วนๆที่ปีนี้ที่จะเป็นงานที่ดี Cebai? Tukum Sunday Lekul Punga Joint Annual Assembly Mangkau dengan lalpap tian ni Tik hundam canak lahkan tingter Curunga lalpap tian Mincu suaran se Kanekti kan di lale lalpap tian naga Dafak takkan baik lari Hiun rogwal tak kan tingter mirunga Joint Annual Assembly Sunday Lekul Punga Evangelical Christian Church Lakatel tu telah Mertek siam nak kenang nilai Tazan lai kanga mertek siam nak kenang siam Ding ni Mayam sami tu Lian Tenak selok Dok lai kanga tu Me kat temis selok me tu Kena assembly Serunga tu kat assembly Protokol kan Kenang maintain me kat siti kenang telai Kau fatih Ngai zia nama tiang piak dengan lalpa petian menangkan nyerna. Itua assembly Zafat Nun Rom Chairman, Reverend Pak Sim Bitlung Senior Vice Chairman, Reverend Lalchung Nung Nako Vice Chairman, Reverend Juam Dir Bong Treasurer, Reverend Lalraf Sang AGS Pastoral Ministry, Reverend Pek Lian Bong AGS BME. Kai Reverend Zaman Sailuk General Secretary ketolai. Dong naka zabeng nakan nilai ina tamso ronga. Department Head le Assistant la melte siam nakan ang nilai ina simnami tla zamfate nagdirpe ko ECC Bible School and College Reverend Tim Cook Boiting Principal, Pastor Ramzao Boydlong Vice Principal, Reverend Niang Thon Bom Secretary CEL, Pastor Rod Lian Bom Assistant Secretary CEL, Paul Ramkap President CTKP, Pastor Milton Bom GS CTKP, P. Don Name Chairperson FKP, P. Rospar GS FKP, Evangelist James Bandir Executive Director CDC, Auditors La Pastor Ladu Sang Bom, Upal Che Sang Thang Meng, Po Jing Mun Lian, FKP laka Ruitu Tla, FKP laka Ruitu Zong Tla, KNP laka Ruitu Zong FKP Phil, KNP topik, CTKP laka Ruitu Zong Tla, topik dua area Western hina melte siam nak kan siam lai rumah area token komiti Ruitu le komipal assembly member Zong Tla. Bawah rumah area token KNP
le TKP tel tu zong kla. Rumah area tu kan KNP le TKP tel tu zong kla. Rumah area tu kan mi zong kla. KNP le TKP. Tahu lah. Remakri token komiti area Ruitu le komipa le assembly member zong kla. Remakri area. Kan tahu lah. Remakri area token KNP le TKP tel tu zong kla. Remakri area TKP KNP. KNP belum ah? Belum. Acha. Ruang suri area ton komiti area Ruitu le komipa le assembly member zong kla. Ruang suri area. Topik ko. Ruang suri area token KNP le GKP hongkal tu zong kla. Ruang suri area token tamwal. Tahu lah. Ramtim area token ina area Ruitu le komipa le hongkal tu zong kla. Ramtim area token area laga Ruitu komipa le hongkal tu zong kla. Ramtim area token ina tahu lah. Pastor zong kla. Ini ko mislo pastor kan smipat tu kan dirap lah. Pastor kan smipat tu. Lo. ECC staff retirement lah romi zong kla. Pension romi ECC staff lengkap. Tapi government le NGO lagarian kuntu zong kla. Ina CDC lakme ko kandir lah. Ina government sorkar lagarian kuntu NGO lagarian kuntu kan ma ICC ko mi ruikan langtangan di CDC lagarian kuntu zong kla hong. Ina setelah ka ruikan tu headman karbari chairman member zong kla. Headman karbari chairman member tahu ke Central DSB BNM BSA laga Ruitu umizong kla. Advisor kom tahu ECC staff zong BME Pastoral Mission School Headquarters lagarian kuntu zong kla missionary ka ko ECC staff zong kla kandir lah. Tahu lah. Tutan joint annual assembly laka coordination dingmi tla graduation lak dingmi tla assembly member birthday dingmi zong kla. Coordination dingmi graduation dingmi assembly member pom dingmi. Topik ko. Joint annual assembly top dengan hina abik tak lapor zong kla. Dito dapat. Hina Munlai, Zion, Betel, Muru, Ramtim, Legal Tokan Mi, Thaya, Banglaban Mi, Tahan Hong Lai, Lydia Hall, Letternes Hall, Choir Group lah, topik ko. Nutun hina music le, hina praise and worship team zong kla, Zafan Dipe ko. Dong nak tua kual ze kan thai kau nak dengan ina Zion local church slomi kual dia terdirap lah kual zong lah Zion local church slomi amwal ketahu lah Zion local church lakbit akan timbang lamu dan so akan dalobak akan mukbang dengan kayak gini Zion local church
itolah. Joint Annual Assembly laga tel tu zong tla kan lom kan lep kat luna nuat bank nak fakta kan laga dek tien. Sang elokul bunga Joint Annual Assembly tutan manghongkan umih lalpa petian mal somnak zara somse arangling taklori tiga kan telai. Ina bicarkatlah tang ina tang minumbre bicarkatlah ram dangale mi kuatlah examen mita anoklong lori runga jongkat camnak kan mai le kanga ina annual assembly kan mangding mita laka tang in mis plan soklai mundang dang examen mita kam anang kien olale mai le ka hinga krau bolen lalpa tiane join annual assembly manghonak ding mal somnak kating terlai tilung umnak na yan zan lai kang email thai siam nak tu vel si klom lom lut nak le mel hai siam nak hokan nai tu Reverend German Sailuk General Secretary Evangelical Christian Church Lunachon kan program ayo hen lom tu katlum ase tua chon hi kan tholom thil pek thil jai zong lalpa pathian sina hokan apyak tu ding hen Reverend Paksim Bitlong Senior Vice Chairman Evangelical Christian Church cho hi tholom apek khong som ni se connecte lalpa mai ka kun hen ke jamna kan nei lai o lalpa ka pathian kan pa chungnong chawa dami tu zan hi Evangelical Christian Church ko mi kul sunga tu zong plaranga niraw kwal mi poi mo si lalpa tu zan lai ka nga hin Evangelical Christian Church Annual Assembly Central TKP Convention le Phil KNP Rally kumsang ni kun le pangavaw mangkhoding hen hi lom tho sim lalpa natsina kan hokun si lalpa tu zan lai kang hin namal som na riat sok law kan ting mi zong plahi mal som nak pek tu namasin token ver tong mi si Rosalal pa kapatian, tilpik, kanto na malsom nak, no kan hurmi, tlatso, lalpa, lop na, naihen.